ajame kuhle amalungiselelo wokuhlola kwenhlahlubo zokuphela komnyaka zabafundi baka grade 12 lake amalungiselelo wokugcina womnyaka. Abafundi ababawabekele eqada amalanga wokuphumula ukwenzela bona balungele ukuhlola inhlahlubo zabo ekuzokuthoma emvikini endathu ezizako. Isikolo samabanga phezulu iHilary Mthethwa ePinar sibe nezinga lokuphasa lamaphesenti ama-62 umnyaka opheleleko. Abafundi bathi bafuna ukubalwa hlangana nabaphumelele ngamalengiso esifundeni esimi. Nangifunda ngisekhaya ngiyi-1 angikhoni lokunye understand the way funa ukuthi understanding ngayo, so ngidela kule camp ngoba umuntu okhona kufunda. Abanye abantwana abakhona ukufunda emakhaya ngeza sokuthi maybe indzawo labakade izoyofundela right sekubala esikoleni kusita kakhulu. Abotitshere banathemba lokubana imfundo ezingezelele kwezi zizokusiza abafundi bona bazilungiselele inhlahlubo zokuphela komnyaka, kodwa nakunande eqindeliswa igezi kuyabaliya. Ihlelo elingamanye wamahlelo wokusiza abafundi bebanga le-12 ukuzilungiselela inhlahlubo zokuphela komnyaka. Ngenyanga kaMgwengweni kube nemfundo ezingezelelweko zebusika ngehloso yokukhuphukisela izinga lokuphasa emaphesentini ama-45. Senza konke siyi-department ukuthi sibaside labantwana, sibanikeza i-spring class manje bazawucala namuhla ukufika Friday kuma center awu 133 in the province. Bangaphezulu kwenkulungwane ezima-70 namakhulu asithandathu abafundi baka grade 12 ekulindeleka bona bahlole inhlahlubo zokuphela komnyaka esifundeni esini.